Hadin bagawai ke video kelas sapriang stet ba kirensan social media ba per po gejela tang namar ke kam ya shongkha shongman ha ka bagawai ke Kynthei breu kelas sha bom shatit da gisik bat sha kenjat akirang ba breu wat lada ka kerpat iki penlai Henry Kim penlai Satya Henry lapat trong ru ya ka na usnyu kli batit jam ya ka da usik kene gadai ke belajar ke snong lower taxigre ke bahap apo ke damal hasim police station hadang degre West Garo Hill district. Kumta ki pelit atin bekila yo jingtip halor gane jingjia kila kemno ya barok sangut ki breu merkot hajiru ya unokma halor ke jingsha bom Shoh Dusmon ka Kynthei breu ke belajar po gane snong. Katkum ka kubor nagi pulit laong bakane jingjia kila jia habar jong ying school kemudian ha snong lower taxigre. Shushu la itu bakane jingjia ka de ke belajar ha ka arsan tarik ujuleu arah jarab saw ha phelau jong ying school jong gane snong. Hadirin kejing sapriang stat ke video Deputy Commissioner ke West Garo Hill Ujaktis Chalini ulapha toket ikan kejing jia bat ki pulit kila Kyrkieh mador ya kan negeri Kynthei la ilam no marmar Shah hospital benpa sumar namar kejing shitom Shushu hadirin belayu jing tip alor kan kejing jia nakaliang ka Macwe Assembly Committee on Women Empowerment kalapan ya ka kaipot Kyrkieh ina Superintendent of Police ke West Garo Hill District u Abraham T Sangma halor ke jingsha Shoh tomet ke negeri Kynthei ha ki sangut kishenrang ha lower taxigre damal asim police station ka assembly committee kala Kyrkieh bhai ke negeri jingjia hadin ke jingyu I ya ke jingsha le tomet ke negeri Kynthei lengba ka video ke bala sapriang state ha ki social media sangut ki breu kala patan ya ke negeri Kynthei nasnyu berbom na phang dau sik klem ke jingis nei war pening ke jingliar bejikar pat ban sange ya ke negeri jingpenistom bapalat put Kacar person jangka Assembly Committee on Women Empowerment Kong Santa Mary Shah kelas Kyrkieh marmar halor ke negeri jingjia berkelap pun ru USP ke West Garo Hill pan peta bun pan kloy ke jing toket berban kem mardor ya barok ki breu ki badan keti Kacar person kan sali Hiar ru Rilum Garo ban kentu USP ke West Garo Hill pan penbek ya ke jingelang bat ki bahing jangka negeri lanot ha ke negeri jinglek jangka ke Kong Santa Mary Shah kadon jing tumu ban peta ya barok ke SP bergi hek pulit bakin pentikina bakum kini jingjia Kynthei ban jiasu nang nei sekmat ka Kong Santa Mary Shah kelaban pau ke jing benyau halor kini jingjia batong kalong ke basosi bagi Kynthei insya Shoh Dusmon hakmat upai ba kadai ke bam khmi lenti Satya kadai ke kam baman ke bakrau hangi ka sarkar kan sale ya badon kam bagi Kynthei Kynthei Satya bandon ke jing shifting Kidai bantip bangin sabta ya barok ki SP bikin pengor bat Kyrkieh bha ya kino ki kambaman persya ya ki Kynthei penpau ko Kong Santa Mary Shah